Kasagin hikai sekolah po ka Shatri juga Meghalaya Upper Primary School Teachers Association ka khat sobha ya baro ki paran hikai ki bahap apa ki Upper Primary School na kalenggar khasi ba jantia bat garu menishimta ka jikan ulang jongkini paran hikai ki banong ka santri unapra hapo umulong na kaleng operation ka sang ba kena sedap apa pentip lembak kilap patai khobor ba katai gasngi ba ki paran hikai kenya kendulang badiru tat ka jingdap laifus nam ha ka jalti jo ka sang na kaleng operation khat lu we dia baro ki paran hikai bian lang ha katai kasi macam ada kajing kemen bakam di urban yo sengu yo kejal ti bakajing trikam juga sang hapo kan di live post nam barokai ti ya perlong kan ya kali ka conference juga Meghalaya Upper Primary School Teachers Association da ka ba ni khat so ba ni aware so ba ya barokai kinong ikai juga kasi jantia an garwil sejak Upper Primary ka ba ngin sa perlong ha West Jantia Mukla umlong no umulong dai umulong haka samtari udi sambar kan setangga kapor katwe peji di pelong kenang ya kali conference di temu juni kali ban khat banuer ya baro khat kinong ikai children bat katai kasih bat Jantia bikin soba berjawan kenang kali conference kantam mga kumu presiden balatrai samba nadu kisna maharajar iwai arajar ar tahadian ke conference ngamsa somtaino jaka kerpat itu kai mo bakan batat kumbata ka jinge kondo ka ba kaddo mo batna kumbata presiden tengah yawer kenang ke begijawan kadai ke jindap live house nam ka bangin celebrate ke jindap live house nam joka sang muksta bat ka muksta ru kade kata ka registered association ma ka ba la register na ru isnan syajar kendai spa kendai pulai tinila da renew ru mo la pan imbiang ya ka sang ru ti hakane kasni tunwan ko chief gasu education minister to honorable sir rakam batu advisor jongkai education honorable sir HM Champion IAS di nanta baru MDC jongka tu ka constituency balalai te kawai kung kasan te kaba ngila bangle kung kasan ka di kamtam aba kinong hikai kia kendo ya kinong kicing kidon kinong hikai kiba sya terminate kelam daw kidon kinong ikai kiba syaot pelat ka ta tulok jongki dan kiba syaot 1,000 2,000 terkutu apa kiwan sakasen demi nisim kia ba itu kikam bangsop iki problem kan kita kiri kimen di bagi sop nang taru niada iru aka juga por bakandon kata ka jinga trailang bat ki school management ngimsim kan kata ka partiality baki nong ikai kiri kiba hok ngidaya selok ngidaya wat jintip ha teladang isyan bagi mengikai di baterai hok kisah ada bank ternia rak sisa iki nrai ladang isyan pat bagi dan kinong ikai di bakadai kafot jongki kin lek distasya school kin wan distasya school kilak mir tangkapet te kum kitu pat ni habia pengai kinong ikai rupa kimdai banlong kumta na marbalai kakta ya kalawai jongki na school mo Tinggiannya ai bakandon kata kajinga trailang rupat ki school management ru bakher. Ti kapa adu menta te mo na alen raba. Kini ki adopt apa primary school te kidai ki bala rimba konvension nama nadu senam prapu kendai po kala long for the last 33 years kamsim dan kata ka upgradation mo syaka division system ke adu mentara kampatan tenrai kamlai lai kata kadai ka jinya kendo ka jinya terikam tenrai kai ka bani semua tenat kadai ba kapur ba ngana do kisnan bangasim kam mo kapur bangasim kam nang kong mga kumu spokesperson ketu kapur yo tulok tan katsan spa si benai ketu kapur nila yo ida ka tinto ana ka sarkar bangsa tenkiu no Ndrai kelam terkiu, nia fight haka high court, nia fight case haka high court, tengi job haka high court,
Akin bagi lajok ka ikut ka sarkar ka sa ai kat kumba la ular kat kumba la ai ka cinta na ka katsan spa ka la jajar ti kumta ai ka jinga train na ka la jajar sapoi sa ndri bajar na ka ndri bajar sapoi sa prajar na ka prajar sapoi sa ka ndri bajar na ka ndri bajar sapoi sa ka artu arajar ti ta dan de iba rit sa papalat himo ti itahi de achievement jong ka sen jong ki muksta do unta dan rai ka ba semutenan ka de tang katai ba ngila ban wanra kata ka jing hikai ru ye ki para nong hikai mo bi ki ban long ki ba trai ho ba ki ban long ki ba le ho ba ki ban long ki ba minat nam ta mangi kun ki mangyalam ni hikai ru ye ki bikin long kanuksa ka babahagan kun ki manghikai mo kata ka de gawai ka ba niya persang na kapor sa kapor aman ki meeting ni om iba service to people is service to God, service to children is service to God mo kata hi ka de gawai ka ba ni so tanat kan kun kita ki nang yalam aba ni yalam nanti sa katimbahan kumban si om no mo money is not everything mo. If we can mold the character of the students, if we can mold the students to be better citizens of the country, kata ni kadi kaba konstan.